Mu karere ka Gasabo mu murenge wa Cyeru mu kagari ka Mbandazi habereye byarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo yabyimbye igitsina nyuma yo gusambanya inka ikahita ipfa. Ni mu gihe uyu mugabo yari umushumba waragiraga inka yaje gusambanya inka ku itariki 22 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza izi saha uyu mugabo arimo arabyimba igitsina. Iyi nka yaje gusambanya yaje gupfa, ndetse veterineri asaba abaturage kuyishyingura kugira ngo nibayirye kubera ko ikishe ino nka ntago veterineri yigize akimenya. Ni mu gihe uyu musore yagiye kwipimisha kwa muganga basanga nta ndwara n'imwe iyi nka yigize imwanduza, ariko izi saha uyu mugabo yabyimbye igitsina. Arasaba ubutabazi kugira ngo ajye kwa muganga. Uyu mugabo avuga yuko yagiye kwisuzumisha bakamuca amafaranga angana n'ibihumbi 900 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bamubage, ndetse asobanura yuko aya mafaranga mwanya wo kuyumva atarigera ayatungaho. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo niwe wabyiteye ajya gusambanya inka, urwishigishiye ararusoma, nashakishe amafaranga ajye kwa muganga areke gutakira abanyamakuru araraza abantu amajoro. Ni mu gihe iki kirego yakijyanye cyangwa iki kibazo yakijyanye ku buyobozi bw'ibanze kugira ngo bumufashe. Bamubaza impamvu yasambanyije inka, avuga yuko nawe yashidutse byabaye atazi uburyo ki yasambanyije inka, ndetse babajije veterineri wapimye iriya nka bamubaza iki iriya nka yazize nimba mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Umugabo yasambanyije inka ku iki gicamunsi kuri uyu wa gatatu. Ubwo umugabo yasambanyije inka akahita afatwa akajyanwa mu kagari. Ni mu gihe nyiri inka yavuze yuko uyu mugabo n'inshuro ya kabiri amufatiye ku nka yiwe arimo ayisambanya, ndetse uyu mugabo avuga yuko inka yiwe yari itwite inda y'inka iza kuvamo kubera kuyisambanya. Uyu mugabo yari umuturanyi ariko yajyanaga inka yiwe n'inka y'uno muturanyi kuragira. Ubwo yajyaga kuziragira akanazicyura. Uyu mugabo akibaza urukundo uyu mugabo amukunda kumumanurira inka mu kabande yarangiza akayimushyira nimugoroba, ariko umugabo yaje kubikurikirana neza asanga amusambanyiriza inka. Nibwo uyu munsi yamufatiye ku karubanda mu gishanga, ubwo iyi nka yari yaziritse amaguru ndetse izosi arizirikira ku giti. Nibwo yari ari hejuru y'ino nka. Uyu mugabo ahageze atangira gufotora amafoto. Ni mu gihe umugabo yahise ahamagaza irondo ry'umwuga riramufata rimujyana ku kagari kugira ngo akurikiranweho icyari gushinzwe cyo gusambanya inka. Ni mu gihe uyu mugabo asobanura yuko inka yiwe iherutse kubyara inda ikavamo ndetse n'inyana ikahita ipfa. Veterineri yayipima akamubwira yuko iyi nka yafashe inanga z'abantu, ariyo mpamvu zitayiguye neza bituma inda ivamo, ndetse iyi nka niza kubyara ariko byara igice kimwe ari umuntu ikindi gice ari inka. Uyu mugabo byamuteye umujinya cyane ararakara aza gukurikirana wa mugabo ujya umujyanira inka kuragira. Nibwo yaje kumufata arimo amusambanyiriza inka ahita amujyana mu kagari. Uyu mugabo asobanura yuko kugira ngo asambanye iyi nka byamugize koronike. Ni mu gihe avuga yuko iyi nka amaze umwaka wose ayisambanya ndetse arayikunda n'umutima we wose. Uyu mugabo afite umuryango w'abana 3 ndetse n'umugore. Ni mu gihe umugore twamubajije avuga yuko uyu mugabo mu rugo rwe nta kintu ashoboye atajya akora cyangwa atajya yubaka urugo, ntago ajya abasha kujuja inshingano z'urugo. Uyu mugore yabivuze yivuye inyuma, avuga yuko yashaka umunezero aca umugabo wiwe inyuma. Ni mu gihe iyo bageze mu gikorwa cyo gukora imibonano mpuzabitsina umugabo ahita agwa agacuho akahita asinzira. Uyu mugore avuga yuko uyu mugabo wiwe yigize kugira ikibazo cyo mu mutwe cyangwa yigize kugira ihungabana ryo mu mutwe, aza gusara bamujyana mu bitaro Indera, gusa aza kuva Indera bamusezereye yakize, ariko rwose abona bya bisazi byarongeye bikagaruka. Avuga yuko ibyo n'umugabo akora ntago ari byo abantu bazima bakabaye bakora, kubera ko nimba umuntu yifata agasambanya inka ndetse akanabyemera yuko amaze umwaka wose asambanya inka, bivuze yuko atuzuye mu mutwe, afite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu mugore asobanura yuko umugabo we yigize kugira ikibazo cyo mu mutwe, wasanga byongeye bikagaruka. Ibyo ari gukora ntago ari we ari kubyikoresha, ahubwo ni ikibazo afite mu mutwe. Abaturage bahise bavuga yuko ari amatakira ngo uyu mugabo nta kibazo na kimwe afite, ahubwo ari ryarari ry'abagabo ridashira. Hari igihe ngo umugabo ararikira igitsina cy'inka akaba yasambanya inka ndetse akumva arishimye, yagira n'iwiwe natere akabariro. Abaturage bavuga yuko uyu mugabo ahubwo bamujyana
bamujyane bamufunge, nimba ari n'ibisazi afite nagera muri gereza bizashira. Ni mu gihe bamwe bavuga yuko babanje bajye kumupimisha barebe nimba nta bisazi afite mbere yuko bamufunga, kubera ko bashobora kumufunga afite iki kibazo yanajya no muri gereza ugasanga atangiye kurwana n'abari muri gereza, ugasanga batangiye kwicana. Uyu mugabo igisubizo cya nyacyo ni ukumusubiza Indera bakareba nimba nta kibazo yaba afite mu mutwe. Bamwe bavuga ko yari afite ikibazo ariko yaje kuvurwa arakira. Uyu mugabo yaje kugira ihungabana ry'ababyeyi be bapfiriye rimwe, papa wiwe na mama wiwe afite imyaka 18 y'amavuko, ubwo ari we mwana wenyine iwabo bari bafite. Mama wabo na papa wiwe baza kwitaba Imana. Uyu mugabo aza kugira ihungabana, kubyakira biramunanira, atangira gusara, atangira gutoragura amashashi. Ni mu gihe uyu mugabo ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwamufashe bumujyana ku bitaro bikuru bivura indwara zo mu mutwe hano Indera. Baragenda baramuvura aza gukira, baza kumurekura. Bamaze kumurekura nibwo yaje atangira ubuzima. Agize imyaka 20 nibwo yashatse uyu mugore witwa Daforoza. Uyu mugore mu kubana aza kumubyarira abana 2. Gusa uyu mugabo asobanura yuko babanye ari umugabo mwiza, yuzuza n'inshingano z'urugo, ariko kugeza izi saha inshingano z'urugo ntago akizitaho nk'uko bikwiye. Afite inka yiwe yiriza mu kabande, ataha mu gitondo, ajya kuragira mu gitondo, agataha igicuku kinishye. Ubwo rero yafataga inka y'umuturanyi agafata n'iyiwe akajya kuziragira, akongera kuzicyura nijoro ahita aryama. Dore yuko uyu mugore avuga yuko bafite imirire ihagije, avuga yuko bafite byinshi mu rugo, barahinga ndetse bafite n'amatungo magufinya, ibyo kurya ntago ari ikibazo. Ni mu gihe ubuyobozi bwasabye uyu mugabo bafatiye inka ku ngufu kuba uyu musore bamujyana kumusuzumisha bakareba nimba nta kibazo afite, aho kugira ngo ahite arakara bitewe n'agahinda yagize ubwo inka yiwe inda yari itwite yaje kuvamo. Uyu mugabo avuga yuko bitari bukunde uyu mugabo ari ukwigirisha, ahubwo ari muzima. Asaba ubuyobozi ko bamujyana bakamukatira urumukwiriye bitewe n'amakosa yakoze yo gusambanya inka ku gahato. Ni mu gihe bahamagaye veterineri kugira ngo iyi nka bayipime barebe ko nta ngaruka ifite. Veterineri mu kuhagera yapimye ino nka basanga nta kibazo na kimwe ifite, ahubwo inda yayo ubwo bayita umuziha ko wabyimbye, iyi nka itazongera kubyara habe na rimwe. Ni mu gihe uyu mugabo akibyumva yahise agwa mu kantu, arangije mu nyuma y'iminota 35 tugiye kumva yumva ngo yitabye Imana. Twari turi mu kiganiro, twagiye dusanga yimanitse mu mugozi, tucyumva yuko inka yiwe itazongera kubyara. Uyu mugabo yaje kwimanika mu kagozi kw'iki gicamunsi, nawe ahita ahaburira ubuzima. Ni mu gihe uyu mugabo wari ukurikiranwe cyaha cyo gusambanya inka bahise bamujyana kumupimisha ngo arebe ko nta kibazo cyo mu mutwe afite. Ni mu gihe umuryango w'uyu mugabo wiyahuye wari ufite inka bahoraga basambanya yavuze yuko umugabo yagiye akabona aje yikingiranye mu nzu, yamuhamagara akanga kwitaba, nibwo yagiye kumva umuntu arimo ararira ndetse afite n'agahinda. Nibwo yamuhamagara ati sheri wanjye wafunguye ko bibaho, atakavuga yuko inka yiwe itazongera kubyara, ndetse uriya mugabo amuhekuye amukoze ku nda. Ibi ntabwo yabashije kubyakira ahita yiyahura. Abaturage bavuga yuko ubu ngubu ari ubugoryi cyane, ahubwo uyu nguyu niwe musazi urenza abandi. Nimba iki kibazo cyabaye gutya akahita afata umwanzuro wo kwiyahura, bivuze ko ahubwo ari ufite ikibazo cyo mu mutwe. Uyu mugabo nta kibazo cyo mu mutwe afite. Ibi ngibi byatumye ubugenzacyaha ari buhita buhagera bufatanyije na polisi, buhita buta muri yombi uyu mugabo wasambanyije inka. Ariko kugira ngo bamute muri yombi babanje kumujyana mu bitaro, ntago baramuta muri yombi, ariko birateganwa yuko nibasanga ari muzima bari buze kumuta muri yombi. Nibasanga afite ikibazo cyo mu mutwe baramuvuza yongere agaruke mu rugo iwiwe. Ibyo yakoze araba atari wabyikoresheje, ahubwo ari ikibazo afite mu mutwe cyaba cyabamukoresheje. Ni mu gihe ubugenzacyaha bwasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo uyu mugabo yiyahure, babigizemo uruhare rukomeye cyane. Ni mu gihe umuntu nimba agize ikibazo ugomba kumwegera ukamuhumuriza. Ubugenzacyaha busaba abaturage kujya butangira amakuru ku gihe. Abaturage bavuze yuko kwiyahura kuno mugabo ari we wabigizemo uruhare. Nimba bamubwiye yuko inka yiwe itazongera kubyara, ibyo ntabwo ari byo byatumaga yiyahura, ahubwo uyu mugabo nawe ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe kitamworoheye. Nimba yumvise yuko inka
we bitazongera kubyara akahita afata umwanzuro wo kwiyahura, ahubwo uyu mugabo niwe ufite ikibazo cyo mu mutwe. Ubugenzacyaha aribwo bwavuze ko kwiyahura nabyo ari icyaha gikomeye cyane. Iyo wiyahuye ntupfe uragenda ugahatwa ibibazo ndetse ukanakatirwa ukanafungwa. Ngo iyo wiyahuye ntupfe, buriya kwiyahura ni icyaha gikomeye cyane. Ntabwo uba ukwiriye kwiyambura umubiri kubera ko ntago wowe uri uwo uriwe, wowe uri uw'igihugu. Niyo mpamvu ubugenzacyaha bugahise busaba abaturage bari bari aho ngaho benshi bangana n'ibihumbi 3 kwita bahava bagasubira mu nshingano zabo kugira ngo bakure iperu hano. Nimvuga iperu murahita mwumva gushungamiriza. Uyu murambo wahise ujyanwa n'imodoka ishinzwe gutwara imirambo, bajya kuwupima ngo barebe koko uyu mugabo nimba yiyahuye cyangwa yaba yishwe, bakamumanika mu mugozi. Abaturage basabye ubugenzacyaha bwo gukora iperereza ku mugore uherutse gufata umwana w'umuhungu ku ngufu hano muri Karangazi, ucyambuka gatonya hano ku bitaro. Ubugenzacyaha buvuga yuko ibi ngibi butabizi, nimba koko uyu mugore yarafashe uyu mwana w'umuhungu ku ngufu ufite imyaka 12 y'amavuko. Iki kibazo ntabwo kigeze kibageraho kuri RIB, ahubwo reka batangire bagikurikirane, banze barangize icya mbere. Bamwe bahise basigara, abandi bajya gukurikirana iby'uyu muntu wiyahuye. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mwari muri kumwe mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Nari mperereye mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi, aho umugabo yasambanyije inka akahita atabwa muri yombi, ndetse uwasambanyirijwe inka nawe akahita yiyahura. Byarangiye umugabo apfuye, ndetse wasambanyije inka birangira bamujyanye mu bitaro i Ndera kugira ngo bamusuzume barebe